Ice pa ifanga water ya man. Isso even. Yo, vanavond iedereen. Ja man. Ice pa ifanga water om dat. Ja. Last one was a large brad of meat, sabi to. Opo yari. Ja, at least well. De eerste. We wensen na bestaande veel sterkte, sabi to. Sa guedra per ama la suato a salar tu so como ni mai sabi to dede ana euro ana de sabi to este mambe saptak de bode de bakana de boli mitra fasi a maximum respect ya la de hosalar usukamo nanga kuelera wal sabi to. If we go on press go sukumoni. This my wash go sabe to uno tranga yesi. That I go to na wa yeye. And I go to talk. So lang atro be bige fado. Im sabi taki o extra sani. O extra sani. And ta bige e slipping ba. Na foko. Presire na demoro sukamoni. Hey gera man, alla fasi den arbetsstande is a bit up. A power krachtig. Me vieren oortje omdat misrefi bede in een gebied. Maar binnen talanga, sabi no. En want hoef de man sa gwedrape, misap de man persoonlijk, sabi no. Agado sabi. Misrefa bekam de mitu. De kan de mitu dat na cross die drapen mi meer op het wang motor o misschien of vier die na gebied waarom ik moet drapen ik wil liban juga di se sabi to ja man kami taki jami ice pan nga water dat de masa de gwe drapen na orsi sukumo de man no de ja na omemma da sarie de man de gwelik de frang up ting voeding verder samo voyare jato usu buka moni usu kenanga koniera omdat de karik ba na so voorzichtig amoni tok ago to awan yeye ima sabdati awan yeye. En op bepaalde prijzen ja pay ook op sukamoni ai eis daarom te ik also jullie strati maar jullie kostelaarto begi gado achari ko nanga bum baka omdat ina sakpote yegwe di kanda roko tapu ko yete de gweman onla de na orsi brokoski me firengi desma la step ting brada sa ala fasi na porere sabi to misre femino firen so direct madi want to smabel mi te mi tak hey ala fasiera na want to mo fi sabi to magada sabiera rest in peace man ala dem af mi sa gwedrape adwe sukamoni yama Israel fi pete mi def oso jaso ano jafu oso mi de esukamoni sabi to mi de tanju kasi
But no matter why drop me stop for me content you can conde this say. I better make you gado kibri me Davito. Beda libete. I beg fa kibri me dora ya ripsa ya ram that me have for it. Me have depth change me to logo. Davito. Ya mergi dem af mi sa go drop ya. Gado sa fall ko depth change dem ang Davito. Una ben con it. Sarie. And the drama of me who take care of me. They will go presi go suka money es ma baru tak no go so an presi. No tranga yesi, sabito. No tranga yesi. Ata go to San Jaso. Michelle life na me face. This not reader son. This me no make a life me. Maar een aantal jaren terug. Me make a life me na mi fesi. Meer yang. Ben nu want eroko no de. Na life na mi fesi. Me si fado de tap se mi maere. Ja man, meer yang. En pasan dis kom sabaka. I guess like me shahir film me dry baka. Me no de drop ma me feel me subsides my fear. That do me ya me be de drop. Me si fado te tap se bi ma heart na me fesi. Sabito. And that is it. Wama sano me ke me no manta ke ma me subsa me fear. Me fear gides ma tu salasi. Salas dem chila se famiri. Ya man. Gado danga one day say konja isabito. Ya man. And for anga lobby des maf mi sa drapa photo isabito. Ala omes maf mi fu also say bige de kick batak na lis ref de de on. Na lis ref de de. Ami da libe Medali bigado ormali baki berimi idete sabito. Yama. Lobby alas masa belmi active me isabito. Medali bi. Yama. Maximum respect. And lobby nanga crafty komite hostelar me de traban bi sabito. Usuka go to usuka nanga koniera man. Yama. Make this day one less. Like the biggest ma baru to go apresi. The biggest ma baru tak day uno go. Ugo sugen mau de for sector. Ya man. Nata de na euro. David. And one trapis background tapu baka. Lip nanga lobby. Sabito. Lip nanga lobby. Natin na sa pote de guerra. Ja man, este uka mek trobi, ako meke bunti de. Anat next in echa gwete guerra. Deci fade man gwe drape. If the man sa de gwe drape, pe kashi na fesi. De man bo set om. Sampoti that they no best pan for the day. And the man of Saba Euro. Nanga day. Naram Osa Tabakaja. Oli Bangalo Biera. Ala Fasi. Yama. Ala Maskim Broko Eifo. Suma sapmi tak mi mega suka money bo fara. Busi nanga presi no de. Sami no go. Yama. Ko suka mo nanga koni anga lobby. Gargado de. Mas a life dangerous. Amo ko ya rude.
Ja man. Maximum respect. Ja man. Lek follow me misref lobuto. Sabi to. Mi ay furanga watrama me tranga misrefi. La dema af misa gwedra pena orsi nengref mi. Sabi to. Agado de. Gado sa poucha rup sa de de. Ja man. Love it. Oh. Dis na ari de zei de somang no lukte met taki. De mij tak, maar op alles hoef je ook niet te reageren hoor. Mi big mayo kote mi sa mi na mag reageren. Isap zei de je vieren omdat me bromi na nga true. Dat make je vieren. Maar zei de kesa, mi no happy van we post ala de brada gewoon op Facebook. Mi no happy na nga san dat. Dat is na wicked man sa net do. If you na nga de brada fi den goud buse suku go to, te de man fast onder de ti. You no can take you video e film e share op Facebook. You na wicked man. En alle de man san share de soort san dat is zogenaamd de rest in peace. You wicked too. En dan so je rest in peace man. Je doet die share, like en attentie. Want in Facebook 3. Dus je want niet sensatie. O allemaal la wicked. En mijn spang na nga so wan firi trama go unfollow me omdat me kar you wicked. I wicked. Is dat tak wan toevolgers me share asan. Is dat bito if you want begrijp me, dan begrijp me. Is dat bito if you want begrijp me, dan begrijp me. Want if you be op wan chimbra dan san vast onder de die drape. En ama partner e filmatory in plaats voor je man of belskoot of doen san. You know vier buntu. De alla leest ik Facebook is scrollen je ship chimbra dan vast onder de die. De ma famira foto, de ma abibchi a foto. Une denki. Dat ik me ready man kote go gewoon tak u fout. Dat je hoeft ook niet op alles te reageren. Maar wat dat zei jongen man. Kijk je gedrag. Ap respect je adede. Is dat toch? If je nou ap respect je adede, dan min je sap fijn wan liba schreef gewoon. A eerste san zijn om doen dat ik je telefoon film. Tik je telefoon bel school toe, bel ambulance of doe wat san. En alle de mensen share dit soort sandis. Klari, wicked. Wan wicked ati denis kins refi. En normaal mijn soort emotie omdat mijn schrijven practice kalm. Je volgt me de kalma. Om mijn man attack me man aboen kalmerend me handle de man. Je sabi toch maar. Je nou want is me ati bro even. En mi sap tak de afgelopen die kranti soort me love in Sranang. Je sabi toch. Maar sinds me aan do man mi otegi de man gewoon tak de man fout toe in nou dis. In een kakar de man illegale goudzoekers. De man de dekba mek de man go rest in peace na een boening. En of voer de man be voeren of doe om me kwai sutu smakiri of sang roof of sang. De man na moeite de man be meki. Dus zei ik eens hoe ken ka caption dat toe er. Is dat toch? Hoe ken ka caption dat toe en zo we salute de man na 21 man of plus minus sabi. Nog nou een ramp eigenlijk. Dat we wat play na de man leek op Facebook gewoon. Salute de man boe netjes. Is dat toch? If de man na you mati suku een ouro video of sang pe de man be geniet. Daar post de man tegen de man gewoon netjes rest in peace. Is dat toch? En dat is het zijn is na 60 barki dus ons man om die instaan dat we go om dan ons refi precies zo. Is dat toch? Mi bekatak if we de 5 miljoen maar ete in man control bepaalde groepjes. Maar na 60 barki dus ons maar dat na zo we go om dan ons refi. Dat make me hope dat boy ade is amo go amano take me face unu. Ama take me peaceful gewoon in mi osso of sang face mi familie want mi sap tak de man post me op Facebook. Ja, kranti, wabif ken ka caption. Isabi to, wabif ken ka caption. Ano so salute de man, ko salute de man netjes. En alla de man san share de same begu. Pura san. Ano leuk if you chimbra da be vast onder doti. So lees gebruik hoe verstaan. De san is ano scoren uleri. De san is na groeien gorkong. De isabi batak automatisch. You must up respect gi adede. Maar sowieso shout-out alle de volgers voor mij. Sa echt gedrag de man schreef. Alla CP de man go de man netjes de man represent de man schreef. De man shi jugo de man sukuf troe watra ano fire. Isabi toch shout-out alle de volgers voor mij dat die. En if je shit takwa man die niet lees en man e vrede de. Hey, no de mati na de soort man dat. If de man e vrede de man a respect gi de. No de mati na de man dat. De mo kiri so. Ai, uda ai en lobby.